Komite 12 de novembro prepara rate a cemitério Santa Cruz, dili ho di halot matebian makstal nia Sinjas. Komite 12 de novembro prepara rate ba cinza husi matebiang makstal, localiza e hakeras fating nebe matebiang subar ho di salva vida husi militar Indonesia. Widodo pamungkas serviço naing nebe prepara rate hateteng, rate ne prepara ona durante lorong 5 ho medidas luang metro ida ponto centimetro hat nulu resing rua no naruk metro ida ponto senulu resing sia no kleang metro ida ponto centimetro ronulu resing hat. Nia luang hamutuk 142 kali 142. Ne kusi rela tentung ne 1 meter 20. Terus kusi be ida leten ba saene 199,1. Idane yang ulah sukat mebe kusi be komisi organisasi dilifatin mak be uluk be sa dilik fatin ini. Amin lau jabat tak ida, amin cor tu sementi obisi 120 ya. Bahannya keren tidak, berita 1 kubik, besi beton 25 batang. Kami halo loron 5 tenak kerja. Nia mos dehang construção ratela usa batako, mai be chordet usa rehenek besino semente saco ronulu racing. Construção rate envolve badai naineng, no hetang ajuda husi maluk balung nebe serviço ia cemitério ne. Reportagem Imelda Fátima, Augusto Lourdes, Televisão Timor Post.